lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak nga ingkay panagdangdangag. Ti surat nga intay drama ita, kat manipod kani pagayam tayo akay ti Bambang Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, sapay kumata mapili yumat nga idrama to'y surat ko. Kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan akay. Iti agdama kat adanobyo, iso ni Erickson. Iti lasod ti dua atawan a panagayan ayat mi, awan mo't tinakitak a parikot. Napanaknakak a baro kan awanan sabit. Iso nga inmanugutak nga rod iti kayat na nga ag-live-in kami paylaeng, kabayatan nga agururnong daytoy iti aramatan mi nga agkalaysa. Dito'y kung arodan arugyan ti agsalaysay. Sweetheart, di ka di penalpas dita? Nakasagana akon. One sweetheart, umayan. Agsapato sa klabit. Agawa atan aldawen. Amangan no traffic tanto manen. One. Kitaan man to'y suot ko na bagay ko matlang, sweetheart. Nan, kitak man. Wow! Bagay mo launa sweetheart. Ad man na napimintas ka. Oh, di nga. Bulbulaan nakman ako na ako ni Erickson. Saan man? Talaga bagay mo, sweetheart. Promise. Thank you, sweetheart. I love you. I love you too, sweetheart. Wala. Lumugan ka niti kotse. Itulod ka pa iti trabaho sa akto mat sumrak iti trabaho. Okay, sweetheart. Kumusta ngay matiadan ka id-idan ha, friend? Katmayat friend. Adan ka iniinagaw ko iti ulas. Sana all, friend. Ibagam nga minan ka ni Ramil tagdan na kayo madtan, friend. Agkasar kami pa'y kanumot, sa kami agdan na. Iso kanu nga minti ko na dagiti dadakkel na. Amumatan, medyo religyoso dagiti parents na. Sa bagay, may mayat matlang agpay sunog kalay sa kayo pa'y nga umuna. Iti kasta, mabindisyonan ti panagdan nayo. One friend, kat, da kayo ngay mat kini Erickson, kaano ti panagkalay sayo? Awan pa'y mat nadakdakamat na, friend. Basta ti kunana, agkalay sa kaminto kano, inton makaurnong iti usaran mi. Sweetheart? Agawid ak pala ang iti lugar mi inton bikan. Biglaan samat day ta panagawid mo Imawag namin ti may sa kanang iti batch ko iti high school. Anak kano iti bunyag di nauna aputot na. Kasta ka di? Well, sweetheart, Kahit kaano nga iti panagsublim? agsubliak matla nga iti malam. Kat si ka nga rod Sumurot ak kumamat. Ang adumat tinaskan nga ipalpas ko iti opisina. Sana bali na. Baliwan tantulangan ti mapanagpasyar ijay, sweetheart. Sumango kayon iti lamisaan tamangan tayon, tatang. Apay, di tan urayan, tinobya manakaw. Awan ni Erickson, tatang. Nagawid iti lugar da. Nay, apay, di nakaintugaw. Saan, tatang? Kaya't ko kumamot ti makipasyara adumat nga minti sambut ko report ko iti opisina. Kasta aya. Wan, sana bali tagsublimat lang adagos. Napanlaang nanganak iti bunyag. Ay, kasta. Kunak no nagawid iti balayda. Saan, tatang? Inawagan lang ti barkada na nga anakin na iti bunyag ti anak na. Iso abiglaan ti panagawid na. Kasta gayam. Nuwan, tatang. Mangantayo kit din. Sigurado arabiin ton asumangpet ni Erickson, tatang. Kaya't mo asawan, agpasyudad kamatlaang ita, Erickson. Wala nang. Ay, kunak man no maturog apay, tasakan tumasa pa inton bigat. Saan na na?
Masapol nga agpasyudadak mo't lang ita. Awan nga min kadwa ni Kate iti apartment. Apay nga min adi mo ing kuya og tapno nakapasyar kumamot dito'y balay dyan o biyam anak kaw. Ha? Ay, kwa. Ada nga min trabaho na, nanang. Isa ako na ngayon maminsan tulangan, santo sumurot nga agawid. Ay, kawa nga rod Iyawid mong tumat tapno maam-am mo dagiti kakabagyan tayaw. Una nang. Madanon to dahi ta ka nito. Alaam to nga rod dagiti insaganak a prutas ken natang. Tapno saan nga isupay agat gatangan nyo ijay syudad. Imbag day jay takapuros. Fresh from the farm ako nada. Saan analaylay? Ayawan man ngagpaiso nanang. Imbag dito ita libre tinatang. No ijay syudad. Magatang amin na nabanag. Awanan ti libre. Happy anniversary, sweetheart. Flowers for you. Wow! Nagbanglo ka nagpipintas dagito asab-sabong, sweetheart. Siyempre, kasla ka banglo kan kapintas ti panagayat ko ken ka, sweetheart. I love you. I love you too. And happy anniversary, sweetheart. Thank you ka dagito asabong. Awanan yaman na, sweetheart. Oh, lumugan ka nga roden, tamapan-taman nag-date. Ay, wow. Sa dino, sweetheart. Basta lumugan kan. Siya kung ti makaammo no sa dino ti papananta. Okay. Talaga ang mahilig kamot kadag iti restaurant nga sidig iti baybayan niya. One, sweetheart. Kayat ko nga minadangdanggan ti uni dagiti daluyon. Kasla maikat amin na parikot ko. Numangmangag ko ti daluyon iti ikit ti baybay. Sa bagay, uray siya. Kasla nakalaglag ang tiriknak no adak iti igid ti baybay. Una, nang runa no kas di alumlum na kan di init. Nagpintas abuyaan. O, saan ka di? Mangipalagip nga iti tunggal sipngat. Dumten tulat ta tilawag. Amang ipasimudaag iti baro ngagsapa. Ken baro anamnama iti biyag. Inggarang mo man anti kinalaing mo ngagdaniw Ha? Amom, sweetheart. Sipod dimteng kay ti biyag ko. Nagmaris rosas tinalidem alubong ko. Di mas baalan aragsak ken rago. Gaputa sika tinakarik naak nagpaiduma adungo. Amom kadimat anak karagrag sakak no ada ka dito'y danak. Lading iti mariknak no saan ka ang makita. Kat ara paapag iti rinabii asik ati kadwak. Aging gadumtang ti agsapa. Oy, naggana sinadenggen, sweetheart. Kumusta ngay mo tinapanam iti syudad, lakay? Kumusta mo ti anak ta? Kan tinubyo na. Awan mo tinadlaw ka parikot kabayatan ti kadak ijay bakit. Panagkunak ket nasingpet mo't na nga Erickson. Ay kat nasaya at mat nga rod ano kasta, lakay. Isuma ti makakaadda nga aglutluto ka naglablaba. Aya, Wain, yakla mo no idiadda aklang ijay akas jay. ay kat saan ka kumapay ang nagawid, Iti kasta, mapaliiw mo ida na sayaat. Jak makabayag ijay ta nalamin bakit. Ken jak makain na nga awan ar-aramiden na. Mangan, maturog, ken nagboya lang iti TV ti kuko ay kijay. Awan exercise ko. Day talaan nga agpaiso alakay, tawan exercise mo ijay. Wain, bakit? Adayaw amay mayat ditoy. Ta inaldawak amapan iti talaon. Inaldawak ngagling ay. Bareng ano talaga nasingpot da nga Erickson, lakay. Kunamat ni Kate nga umay danto kano agbakasyon dito inton umay abulan. Aya, ay kat nasaya at nga rod ano kas talakay. Kailiw kumuten di anak ta.
Nasaya at mat nga rod no agawid dantokin ni Erickson dito'y balay. Hello, sweetheart. Sa dino ti ayan mo? At daak pa lang iti opisina, sweetheart. Apay ka di? Ada sarakan mi a kliyente ka ni Lea, sweetheart. Uray di na kung sukunan. Agdiritso akton nga agawid, apaman amalpas kami. Kasta ka di, sweetheart? Wan. Apag gusto nga rod tagaw awis mo't ni pare Harold. Birthday na ngamin. Iso arumwar kami kano. Kasta ka di? Wen, sweetheart. Ikagdanag, tagawid ak matlaang adagos. Sige nga, Rod. Di ka unay agparabi, Iwan. Wen, sweetheart. Awagan nak to. Apama na makasangpot ka iti apartment, wen? Wan, sweetheart. O, sige nga ron. Aganad ka. I love you. I love you too. Bye. Friend, inchat nakakadinig Claudine. Saan mat, friend? Apay ka di? Agaw awis mat. Girls night out ka no? Anya? Itaman pa nga gawis day siya babae. Nag-break da ka nun iti boyfriend na. Ne, apay ka numanan, friend. Kunak man no umadanin ti pa nagkalaysada ka ni Jordan. Adda ka no third party, friend. Ah? Ay na. Ay sus. Tinasakit, masikog ka nun di babae. Kit daw dawatin ka nun ni Jordan ti waya-waya na. Tapno ikalaysanan tinasikugan na. Hala, kaasimat nga rod ni Claudine no kasta, friend. Ay, kaasi at talaga, friend. O anya, kayat mo ka dita sarakan takalpasan ti trabaho ta? Wana, ngam awagak pa'y ni Erickson no palubusan na, friend. Oh, at ti baso. Aginom tayo man kit di. Barang makalipatak man ora iti apagbiit lang nga kanito. Danggayan dak ko ma, please. Oh, atoy. Uminom tayo. Apay ngamin aya, friend. Anya tinapasama kada kayo kini Jordan. Wan nga rod kunaklakit din mo agkalaysa kayon iti mabiit. Isuda ate agkalaysa. Saan ata kami? Ha? No kasta, talagang awan kayon kini Jordan? One Kate. Nasakit. Ang naskan na aklo na kunti amin. Talaga siguro asan na da kami ti agkagasat. Claudine, Claudine. Isuada kayo adwa. Paliiwan nyo anaimbag dagiti nobyo yo. Di kay una agtalak. Di yu itad amin a panagayat kan panagtalak yo. Taamangan no, masaktan kayon tumatlang akas kanya. maawatan da ka, friend. Ang panagkunak, kat naiduman ni Erickson ka ni Jordan. Ay, uray mo't ni Ramil ko Nasingpet, kan religyoso day chay. Iso amamati ak asisyak lang ti babae itibiyag na, friend. Sapay ko ma, friend. Sapay ko ma. Ang kas na kon. Saan nyo nga itad amin apamatag kan panagayat yo? Iti kasta, saan kayon to masaktan na kas iti marikriknak ita? Will you do me the honor of becoming my wife? Erickson? Will you marry me? Yes, I will, sweetheart. Oh, I love you so much, Kate. I love you more, Erickson. Agyaman ak, Kate. Ikarik asiksikan to lang ti babae nga ayatan kan ipateg ko. Aginggat maudi nga angas ko. Managapagyam anak unay, Erickson. Manipod ita. Iyawat ko kan ka ti amin ko. Italag ko kan ka tinatarnaw a panagayat ko. Kat sapay ko mata dinak tupal na angan. Ikarik da iti timbadong ko alangit. Kat ibagamon kadatatang kananang mo, ta dumanon kamin iti mabiit. Iti kasta, mapagsasaritaan tayo matan ti panagkalay sa ta. Agpaiso, Erickson. Wen, apay ti ko namkalik at mangrabrabakak. Ay na, agyaman ako unay, sweetheart. Agyaman ako unay.
Kamaudyanan na. Dimtang matlaangan ti aldaw ngay nururay ko. Agyaman ak, Erikson. Alas 4 pa lang, mat kaya iti parbangon. Barbaro analo kagak iti kastoy nga oras. Naimas ti turog ni Erikson na nakaarangop kanyak. Inayadik nga ikatanti ima na. Sakto bumangon. Aday na. Itak lang ang makita ti cellphone na nakadisto iti rabaw ti lamisaan Ano? Nalipatan na nga ta. Kita man ti messenger na. Dagiti mat katrabahuan na dagito Group chat damat da ito yung agkakapamilya. Agbasak man. Oy, Manong Erikson, imawag ni Manang Julie Idikalman sa batam kanumot dya anak mo. Saan lang anirenji ti ikan kan sabsabatam. Ikam kanumot nilay ka iti panghanda na inton birthday na. Anya ti kaya tasawang da ito Isubli kong ti cellphone ni Erikson iti lamisaan. Ang mga tumalukag kat makita na pa'y nga igam ko ti cellphone. Diyos ko, anya ka di kaya't asawan da ito At da ilimlimad ni Erikson kanyak. Good morning, sweetheart. Good morning to sweetheart. Nasapa ka mat anariing. Sika pa yan ti aglutluto. Imbes asyak ko ma. Ay kwa, Jack ngaminan makaturog. Iswa bimangon ako sakto nagluto. Apay, napigsa ka di marin ti urok ko. Iswa di ka nakaturog. Jack pa yung napuutan na bimangon ka. Saan mat sweetheart? Jack man mo. Mas daawak nga rot. Tabasta na lokagak matlatan. Amangan na damot mang pampanunot kin ka, sweetheart. Anya? Maala, agtugaw kakit din tayo timplan ka iti kapim. Pagururayan ta iti ilutlutok a pamigatan ta. Saanan, sweetheart? Siya akong tagtimpla iti kapik. O sige, sikat ti makaam mo. Sana bale, mabiitan to ilutlutwag. Oh, apay, di ka pala nakapalas, sweetheart. Apay, di ka kadi sumra kita? Kwa, saan Erikson? Kas lang amin maditi bagbagig. Anya? Ay sus. Apay, anya ti marikrik nam. No kayat mo, kuyugan ka ama pa ni ti doktor, sweetheart. Saanan? Panog ko lang siguro daytoy. Pacheck ama ikatumat lang daytoy, apaman ama kainanaak. Sigurado ka? Wan. O ala, mapankakit din. Aldawan. Ang mga numaladaw ka pa iti trabaho. Sweetheart, kwa? Di ka agdanag, takabailak ti bagik. Awagan ka matlaang, no talaga adyak kabailan. Sige nga Rod. Panawan ka dito I love you. Sige, agan-anad kay ti panagmanehom. One sweetheart. Bye. Apay nga inlimad mo kanyak, ti kinaadagaya man anak mo, Erikson. Apay! Nagsakit. Kasla madudog ti puso, iti kastaunay sakit na. Diyak mo no niya ti aram idag. Kasano ana pasamak ti kastoy. Awan mat pulos na damdamag ko iti
Sakbay nga agdan na kami. Diyos ko, anya ti rumba nga aramidag. Isuro na ko ma, apo. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Ti surat nga inta idrama ita, kat nagapu iti pagayam, akayat na ti agpailingad itinagan a June, Manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, awagan na kumalatan itinagan a June. Nakapagsurat akmet tapnoy nakibinglay ti pakasaritaan ti biyag ko, amadama amapadpadasak ita. Kat kayat kumatlaangan akidawan ti kapanunutam maipapan iti daytoy abanag. 2012 idinaamamok ni Tanya. Inayat ko daytoy iti likodan ti kinaadnan anak na. One Miss F, may sa a single mom ni Tanya. Ngam saan ang nagbalin atubang dayta iti panaginnayan ayat mi. Inakseptar ko tinapalabas na kat nagkalaysa kami iditawan 2016. Iti lasod ti upat atawan a panagdan nami, nagbalinmet an nayas tilinnangan mi nga agasawa, kastamatan iti babae asyuman ko. Inbilang na kaspudpudno nga ama, kat inbilang kumat daytoy kaspudpudno nga anak ko. Aging gaan na danon ti taon 2020, kastoy man dagiti pasama. Simangpot ka din ni Mami, Mika? Awan pa'y mat, Daddy. Ne, apay ngay. Malaman na. Saan ka diya nag-text? Wano imawag ka da kayo? Saan ba't nga rin nagte-text? Isa ati amok agad nakaawidan diti palay. Kinasaya at awagan man kit di. Awan nga minlod ko kit. Damagam no sa dino tayan na. Ibagam asukunak no dapay langit yung pwesto. Sige, Daddy. Mabit lang nga rin tawagak. Oh, aday ta. Agriringan ti number na. Di namat sungbatan. Apay ngay nga ta. Uray kumamat no ag-text no sa dino tayan na. Iti kasta, saan nga agdandanag da tao? Urayan tayo latan asumangpet ni Mami, Daddy. Masigurado ka paawi dan dayjay. Hello, bakit? Aggaraya akon. Masaduta kon nga agbiyahe. Grabe nga minman ti traffic. Kasano dita pwesto? Nag-close ka din, tadagasin kan? Itayak pa'y ang nag-close lakay. Adaak dito'y palingke. Kadwak ni Julia. O sige, urayan nak nga roditan, tadagasin ka. Saanan lakay? Umunakan nga agawin. Agtaksi akton. Adapay ngamin papanan mi kini Julia. Kasta aya. Wen lakay. Sige nga rod bakit? Awagan na tulatan no awan taksi amaluganan yung agawid, tas sukunan kayo. Wen lakay. O sige, umunaak nga rodin nga agawid bakit? Mami? Apay, naibos ka din ti allowance mo, Mika. Saan, Mami? Ado pa'y mati kwarta. Kat, anyang nga ruti bagam. Salud-sudat ko, Ma. No asino ti lalaki ang nakita kakadwayo idi kalman amang mangan iti restaurant. Ah, dayjay. Kadwami nga ahente itinatang. Napan kami nangan kalpasan ti panag-deliver mi. Aya? Saan ka di ani Uncle Armanday jay? Ha? Ay, nailasin mo matgayam. Damagam pa'y lang. Asit gan kayo ko, Ma. Ngam nadlaw ko napas nagmati pa nagsarsari tayo. Iso adya kon imasidag. Ha? Ay kwa, di mon istoryaan kin ni dadim ang nakita da kami kin ni Uncle mo Arman, Juan. Apay aya, Mami. Awan maddakas na no istorya. Saan ka di? Ha? Ay, Juan, basta, di mon istoryaan kan kwa na. Naawatam, Mika. Tanya, Ha? Uncle Ramon? o sino tinakakot siya nang itulod kan ka?
Ha? Ay, kwa, uncle. Kadwak nga ahente itinatang. Narabyan kami ngamin ang nag-deliver. Awan ti maluganak a taxi. Iso nga intulod na kundi ti balay. Sigurado ka? Wen, uncle. Sigurado ka akadwam lang dayjay nga ahente itinatang, Tanya? Ha? Ne, ay niya ti kayat yung asawan, uncle. Una makadwam nga ahente itinatang. Naskan ka rin agin nagag, kan agin narakop kayo pa ay, sakbay abumaba ka iti kotsena. Uncle. Apay, nalipatam ka din nga dan asawam? Kwa, uncle. Di kan makapaglibak. Sa anak abulsag, Tanya. Ti kunam siguro, awan makakita kada kayo niya. Malas mo, tasak tinagbalin na karubayaw. Nalaingak nga agpaliew kunam sa. Ibagak na ito ikani John. Ay kwa, saan uncle, pang-asiyo? Ikarik, jakon ulitin ti inaramid ko. Basta diyo ko man ibagbaga iti asawak. Pang-asiyo, Uncle Ramon. Ay, sana mabalin, Tanya. Inkalay sana ka, tika anakak. Inayat kan impatig na kayo iti anak mo. Nagsingpet ni John. Ngamita, lukom lang gayam. Saan na deserve ti kastangar aramidem ken kuanatan niya? Masapo lakasaritak ni John. Pakawanan na ka din, anak ay. Pasensya ka nun aramid ko ti kasyay. Ikarit, saanin ang maulit? Tanya, Ibagamkin ni Uncle Ramon, tauray saan tayo ngagsasarita iti barangay hall. Nakababayin ngamin kadagiti kabaranggayan tayo. pasensya ka. Ngamnas kan langag sa sarita tayo. Iti kasta. Adamot pang siguradwak at talaga adimon ulitan ti kastang inaramid yo. Naawat mat siguro ni Arman ti surat manipod iti barangay. John, kabailan na kadiakitaan ang maibabain iti sangwanan ti ado a tao. Si kamot lang ti nagaramid iti pakaibabay namtan niya. Amumot gayam ti agbain. Ngam di mo pinanunot day ta sakbay ang nagaramid ka iti kalukwan. John, Pinayabak mo tindag iti dadakkel mo. Kasta mo tindag iti dadakkel ko. Ken adda sumagmamano aninong kaninang ta iti kasar nga umay tumot lang iti barangay hall. anya? No saan ka kumaan nagaramid iti kalukwan? Awan kumamot ti kastoy ang mapaspasama kita. Iso nga aganos ka. Ngamin, si kamot lang ti aking basol iti amin. Kurt, kumusta kayo matan iti asawam, John? Kaasi ti Diyos nanan, nagsublimat na ni ti sigod tilinangan mi. Ay kat nasaya at matngarod ano kasta anak ko. Sapay ko mangarod, tadinan ton aramiden ti mangluko manenken ka. Nanang, Inaldaw ka de mapan ni Diyopuis tuyaw. wala na. Inaldaw ang mapanaglako. Dagdaga sa kidyo pwesto, kat agigiddan kami matan nga agawid. Ay katrumbang nalaang Da kayo ti agasawa, iso ada kayo nga rod ti rumbang nga agkuyog. Saan kat ano asino la di tanti pakilugluganan na. Wala na. Araramidak mat namin nakabaalak tapno matulunga kidyo pwesto. Nangruna no kas nga daag delivery tinatangkan prutas sa lako mi. Kalpasan na, agbiyahe ak tumatan. Sakto matan mapansukunan ni tirabi sakbay nga garaya ak. Talaga akasta anak ko. Anos ken sakripisyo ti kasapulan. Tapno agbalin ana urnos ti relasyon yung agasawa. Agtinulong kayo iti trabaho. Give and take ako nada iti English. Bakit? Apay ka di na kay. Di mo inton umay alawasan ti kasangay ni Mika. Aywan ngagpayso Ay na, nagbiit ti tawan.
19 na gaya man. Wan nga rod kasla kaano lang iti pagsinsinublatan tang awa-awiran. Ita balasangan. Kat, anyang iti plano. Ay kat aghanda tayo, bakit? Agparte tayo ti kalding kan baboy. Ni, nagadun ngay lakay. Basit lang na ita. Maminsan lang mat iti makatawan nga ag-birthday ti anak ta. Di lubos-lubosin tan. Anyang iti serbi na iti ado atarakan tayo no saan amasida. Sa bagay matkit di si kangarot ti makaam mo, June. Wen ka di, danagmun aya. Awisem dananang kentatang. Ibagam ta umay da. Sige, umawag ak to ije balay inton madamdama lakay. Wen, awisem amin ida. Anya, ang mga nukumurang ti saganam no awisak amin ida lakay. Ha? Ay kat no kumurang di nayunan tayo ti maparte. Happy birthday manen, Mika anak ko. Happy panagbakit ko nak ko ma. Agyaman ak, Daddy. Thank you so much. Uray nga min saan asik ka ti pudpudno nga ama. Inpatag kan inayat naklata. Makunak amay sa ka kadagiti blessings adimteng kada kami kan ni Mami. Banag apagyamyaman ak unay iti Diyos. Awanan nyaman na anak ko. Amumet no kasano ti kinapatagyo kanyak ka ni mami. When Daddy, amok kan na panagnakakunday ta. Iso nga agyaman ak unay. Agyaman ak iti kinasingpat, kinaanos, kan kinagagatyo nga ama. No awan kayo laeng, jak amo no anya tibanag mi ka ni Mami ita. Nang runa kat ada akon iti kolehyo. No dudwa kami laeng, amangan no saan ako na makapagkolehyo. Saan mat siguro? Panagkunak at ipamuspusan na matlata ti amin tapno makaadal ka. Aywan kaya. Ayan di mami. Naibus nga minan ti arak ngayon inuman mi ijalikod. Dayjay man, ada iti lamisan da Uncle Edgar. Huwag ngagpaiso. Ayabak ka di, Daddy? Saanan? Siya kon ti mapan iti ayanda. Asikaswam kat di nagiti bisita. Apay ngamin aya, adi mo maidbatan ta cellphone mo bakit? Itay ka pa'y apindot dita. Ay na, nagadungarod ti agor order iti natengkan prutas lakay. Sapay ti kayak daket door to door. Awan parikot iti day ta bakit? Tulungan kan ang mapanag-deliver. Wen ako ma, ang mataktak kamutin ay iti panagbiyahem lakay. Sana balen. Tinapatay, may deliver dagita nga order. Agbiyahe to, inton may deliver ta amin. Ang mga numabanog ka nga agbangkat. Sapay nagdadagsan dagijay. Anya nga tanumang tangdanak laangan iti mangkarga lakay. Siya kun, bakit? Awan rumba nga pagdanagam. Kabaalak na kita. Sigurado ka? Uwin ko naklangaro rin. Awan to, matibilib mo kanyak. Saan mo't nga iti kasta lakay? Pampanunutek laang matipan nakabanog mo. Ay kat talaga akasta Tinapatay, ag tinulong ta. Sige, si kangarod ti makaam mo, June. Akin cellphone ti adda iti rabaw ti ref, John. Itay pa'y aring-aring. Ha? Ay, diyak mo na. Silpon siguro ni Tanya, wano ni Mika. Sa dino aya ti ayan dagiti agina. Agdigdigos ti asawak nanay. Ni Mika, agrumbat sa ama pa nag-eskwela. Ay kat di mo pa'y laapan kita no asino ti umawawag. Amangan ba't no importante ti ibagana. Ay na, amuyo mo, tadyak ugalit ni makibiyang iti cellphone ti akin cellphone. Wad matkit di ngam amangan mat no importante ti ibaga ti umawawag. Bayan nyo di taranang. Makauray mo't siguro no sino man day tang umawawag. Sige, panawan kayo pa dito salas nanang. Inak agsukat na mapanak mo tinagbiyahe. Sige anak ko, agan-anad kay ti panagmanehom. Wala na, ket agyamanak. Oops, pasino ti kachat mo bakit? Anya kamot tan. Makakigkigtot kamot, June. Pasulpot-sulpot kamot.
Ah, saan ka ba't aginigtot nga nagigtot ka? Apay nga ka dito eh. Apay, di ka nagbiyahe. Masadot akong. Grabe manan nga minti traffic. Sa akto manan agbiyahe intong rabi. Kat umuna ka nga rudan ang nga gawit, taing ka agluton iti pangrabyan tayo. Agidan tan abakit. Ay na umunakan. Sayang mat nga minti malakwak no agsara akon. Sapay kapigpigsaan ti gumatang lukas ti nga oras. Agtaksi kaminton kin ni Mika. Apay, umaypay ka no aya dito ni Mika. Un, adda nga min imbati ti kaeskwelaan na agamit. Diyak mo't maawit amin, tadamot awit ko. Iso ako nak nga anusan na nga umay alaan. Tagkuyog kaminton nga agawid. Anya dahi ta aya. Yagbon ata siya akong ti mga wait. Diyak amuno anya day jay, tanaka eko bagmod. Ngala, ala akong tapno awan tong tibit-bitin nyo nga agawid. Agri-ring ti cellphone ni Mami. Adda itibag na. Nakita kasi merk itiban nyo itay. Sigurado ang mabayag pa'y dayjay. Kitaag man ti cellphone na. Ni Uncle Edgar matgayam ti nag-miss call. Kitaag man ti inbox ti text kan messenger na. Ang damat chat da ka ni Uncle Edgar. Basaag man. Isinam ngaminan ni Bayaw John. Iti kasta datati agdan na. Anya di kaya tasawan da ito eh. Diyos ko. Nagadupay ti chat da. Ay na. Kas dala teenager nga agchat-chat. Nagrurugit di conversation da. Unay matan ni Mami. Bakbakatanan. Nga kastoy kit din ti apan na i-chat-chat. Tila nagbainan. May samat na dyan nga Uncle Edgar. Grabe da. Nagbabastos da. Abak da pa yan ti teenager nga ag-boyfriend kan ag-girlfriend. Ne, nagsapa ka matan nga imay dito yung pwesto, John. Wen, awawan nga rod pasaheros. Nakapsot ti biyahe ita nga oras. Taimingak to inton pa nag-aawil. Tasak tumot mapanagbiyahe. Kasta ayan. Wen, ni mo't Bayaw Edgar ti agidis-diskarga karagiti kasangsangpot anatay. Inayabam ka di, bakit? Ay, wala kay. Awan ka nung aming trabaho na. Iso ako nak nga umay pailaang tumulong dito yung pwesto. No kasta, iso mismo tinangkontakken ka, bakit? Wala kay. Intad ko tinumber ko iti birthday ni Mika. Naibaga na ngamin nga agsapsapol iti pagtrabahuan na. Kasta aya, Wala kay. sa bagay, isupay mo't nga igatang na itikanan na iti anak na ti itad mo atangdan na. Wala kay. Dakkel mo't atulong tan kadakwada nga agasawa ti panagtrabaho na kadata. Dayjay manan ni Mami ka ni Uncle Edgar. Aggilgin nantil namanan. Ay na, di dala agbain. Uray kumamat. No agpadada nga awanan asawa. Saan ba? Tagpadada mo't nga rod nga daan pamilya na. Ay, saanan arumbang tikastoy. Naskan ama-amuan ni Daddy da ito'y. Ibagak kwa na ti amin. Ipabasak dagiti in-save ko a conversation ni Mami ka ni Uncle Edgar. Agraman dagiti ladawan dadwa. Ipulong ko ka ni Daddy. Makaamuditan. Nagsakit, Tanya. Nagsakit. Anya launay tinagkurangakin ka. Apay nga raramidam ti kastoy kanyak. Apay! Diyak mo, John. Ang panagkunak kat sa anak kon anaragsak iti danam. Anya? Amang ano da ito yun ti makagapo ti pagsinaan ta. Anya? Talaga si Kapay tinatured amang ibagay ti kasta? Itataam mo mun ti may papan kada kami kin Edgar. Adakan kan na niya ti aramidam. Napanan ti panunot mo, ha? Apay ani Edgar pay. Amumot a pamilyadon ni Edgar. Malaksid iti dayta kapag yampay. No ita, diyak pa'y lang ang masungbatan dayta sa ludsod mo, John.
Basta ti amok, kat agin innayat kami kin ni Edgar. Anya, Kidawak nga itad mo ti wayawayami kin ni Edgar, Jun. Ngamin, talaga asaan akong anaragsak iti danam. awanan kayo iti bain. Nagalas ti ugalim. Pumanaw kay ti sangwanak. Tamangan nun niya pa iti maaramid ko ken ka. Panaw! Nagsakit tinakam ko, Miss F. Kasladyak kabaalan ti kastoy nga inaramid ti asawak kanyak. Inaldawak nga aginom tapno ti kunak kat mailiwliwag ko ti amin. Ngaminton maimusawanak, malagip kumanan ti pananglipot ti asawak kanyak. 2 Domingon asaan kami ang nagsarsarita. Sagpaminsanak paikit din nga agaw-awid iti balay. Mas kay kayat kon ti makiturturog iti ayan dagiti kabarkadak ngem ti agawid. Miss F, jak ammo no anya ti aramidak. No ita, talaga ang nasakit tinakam ko. Kasla kayat ko ida abirukan kat balsak ida, babaan iti panangkabkabil ko kuma kadakwada. No bilang ta makaamiris ni Tanya kat agsubli iti danak, awatek kadipay. Wenno bay aklatan a madadaal ti binukal ko a pamilya. Talaga adjakon ammo no anya ti aramida. Aglalaok pay kit din ti mapan panunot ko. Sapay kumata matulungan nak. To'y pagayam mo, June. Ken ka pagayam, June. Idyam ti arak gaputawan na saya at nga ited nakin ka. Mapasubo ka laeng nga agaramid iti may kaniwas. Tirumbang aramidam ita kat ipasnak mo ti agtrabaho. Ipakitam kinkwa na anaragsak ka. Ipakitam akabaalam ti agbyag nga uray awan daytoy iti biyag mo. Tano agbalin ka analupoy, sigurado akat katawaan da ka. Ikararag mo iti Diyos ti amin asaksakitan tinakam mo. Nunaskan nga isangit mo aramidam, iti kasta kat malag-anan ti riknam. Panagkunakat saanan arumbang apakawanan ti kasta a klase ti babae. Ngamin, inaramid na idin, inaramid namanan ita. Kasanon no pakawanam ita kat aramidan nan tumanan. Daytoy kat kapanunutak matlaang kit di pagayam Jun. Ti saludsudak itakin ka kat no kabaalam nga ta amapukaw ti asawam. Awan ti sabali ang makatulong ken ka no saan ati mismo matlaang abagim pagayam ko. Panunutam amaminribo ti iwayat mo nga addang. Alakastan pagayam Jun. Kat pagyamanak unay ti ingka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag. Lagip ti napalabas. May sama na naimbag, naragsak ka na bindisyon nga aldaw kada kayo amin, patgan mi adumdumngag. Sapay kuma, taadda kayo itinasaya at akasasaad, kabayatan ting kay panagdangdangag, dito'y programa tayo. Ti surat nga intay drama ita, kat manipod kani pagayam tayo Aloyda, ti Santiago City, Isabela. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, may saakmat kadagiti na ayat adumdumngag kadagiti drama dito YouTube, kat may satoy programam kadagiti pagaayat ko adangdanggan. Kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan Aloyda. May saak nga OFW dito'y Hong Kong. Makunak anagasatak gaputa na sisingpet dagiti nagbalin nga amok. Kabaliktaran kadagiti dua nga inmuna ang nagbalin nga employer ko.
malaksid a dugyot, nauyong dapay. Kunada anagasat ti manugang ama ikamang itinasingpet ken naanos a katugangan. Mabalin siguro no saan arupat kwarta dagiti na ikamangam. No apay anakunak ti kastoy, palubusan nakngarod amang istorya iti padas ko. Kastoy man ti pakabuklan ti amin. Hello, Lakay. Simangpot ka din dagiti balikbayan box nga impatulod ko. Wen bakit? Kay deliver tala unay. Apag gusto ti awag mo. Nasaya at mat nga rod no kasta, Lakay. Okay, kasano? Nakapakada ka ka din ka nagiti amom? Saan pa'y, Lakay? Agpakada akpay laang. Kasta ka din? Wen. Ay kat lalaingam ang harot ti agpakada. Iti kasta, palubusan da kang agpakasyon. Tanay, kailiw ka una yan bakit? Wen ka di, Lakay. Uray siya, kailiw kayo matunayan iti anak ta. Di ka agdanag, tayawag ko adagos kan ka apaman apalubusan dak nga agawid. Daddy, ada seminar nga tindaran medyo Manila inton bigat. Kastaya, ang ingat ka ano kayo ijay nga anak ko. May salamat ka dingal daw, Daddy. Agawid kami mo't lang, kalpasan ti seminar. Kunak lakid din nagbayag kayo ijay. Saan, Daddy? Agawid kami mo't la, Dagos. Ay kat, agan anad ka nga rod anak ko. Di mo liwayan ti agkararag. Nang runa kat agbiyahe ka iti adayo. Wan, Daddy. Impakaamom ka din ka ni Mami. Wan, Daddy. Nagsarita kami tayo na iti cellphone ka ni Mami. Ay na, liyam anak ko. Kailiw ka una yan. Kailiw ka mo tunay, Mami. Kasla ka ano laang day di naudi ang nagawid hak. Agkatay-tayagan talaang idi. Ita, natay-tayag kan ngam siyak. Naan-anay kan abaro, anak ko. Siyempre, Mami. Alagang daddy ko naman. Kat, saan ka di ang nakadlaw di amam? Idi nagpakada ka. Amangan mo't no amuna nga umay nakgayam sa batan. Saan, Mami? Nasaya at mat nga rod no kasta. Kayat ko nga min asorpresaan jay amam. Amang ano sumungsungat ka pa lang, kat tarayan na ka na sa baton ni daddy. Anya? Masigurado ka kailiw na kayo matuna yan. Kanayan nakngarod na sa lutsudan. Noon niya kanon ti update mo, may papaniti pa nagbakasyon mo. Kasta aya? Wan, Mami. Mala, umay ka nga rudan, tamapantan iti terminal ti bus. Iti kasta, makaawid tamutan. Ne, saan samot a sorpresa ti panagawid ko? Apay ngay anagadumot ti tao dito'y balay dalulam, liyam. Wan nga rod, Mami. Mala, ibaba mo dagiti awit ta anak ko. Wan, Mami. Mapit lang, talak, nagiti na duma ang maleta itilikod tilugan. Ay na, ipag. Unay matunti kastoy nga isasangpet mo. Ha? Kumusta kayo, ipagpresi? Umay ka, dumanon ta di tabalay. Sino ti? Naatake ni Manong Melchor idirabi ipag. Intaray medyo ospital. Ngam dead on arrival ti kapsat ko. Awanan ni Manong Melchor, Manang Loida. Awanan ti nakasingsing patakapsat ko. Saan? Saan ang mundo na ito? Saan? Melchor, asawa. Apay adi mo man lang mat inuray ti panagawid ko. Daddy. Apay. Apay, pinanawan na kami matan. Melchor. Nagsayat ka mata pinanawa kiti kalman. Kunampay nga awagan ka. Apama na sumangpetak. Sukunan na kijiili. Apay nga yabangkay ka mata na sinangputak. Apay, Daddy. Ililiwag na giti bara ti araw.
Mulak. Unaklakit din numariknak mananda kita. Apaman na makaawitan. Ngamanyan takas tayo matan tinasangpatan. Unay matan, Melchor. Makonkonsensyakat nga roden, mami. Nagulbudak ka ni daddy. Awan matakas nga intensyon ta anak ko. Kaya't ko lang matasorpresahan ti amam. Patyat amaawatan na ta ni daddy. Unay matlakit din, di kastya na pasama ko, mami. Nagsakit. Itatawanan ni Melchor. Uray dito'y payla ang balay nga agnaed ni Liam kabayatan ti panagtrabaho medya abroad, Loida. Wala na. Katagyaman na. Imbag dito ita mabantaya ken masikasok ti apaw. No agawid ija balayo agmaymay sa ijay. Awan ti agluto iti kanen na. Ken awan aglaba kadagiti mureng na. Kabailan na matkit diti agluto ka naglabanan ng iso na lang ang tawan to ti kadkadwa na ijay. Isungarod ako nakadituyen balay nga agnaed. Wala na. Di yun to kumangarod baybay-an ni Liam. Alangan matabaybay ket apok mat. Basta ka na yunam to ti agpaw iti allowance na Wala nang. Talaga akas ta ti aramidak. Nasaya at mga rod. Ang mumat nga awan trabaho mi kanitatang yaw. Mangnamnama kami laeng mat iti dagiti kakabsat day di Melchor. Isu nga anusam nga rod apaw itan dya anak mau. Ket no adda nawadwad, iraman da kamin tumot tay napaw itan. Hello, Nanang. Kumusta kayon? Naawat yumatlaan ka diti impawit ko. Ay uwan, balasang ka ket agyaman Awan anyaman na, Nanang. Ay wan gayam. Inton maminsan nga agpawit ka. Naidayunam tuman, wan. Ha? Planok namin ti agpatakder. Iti uray basit lang nga istor dito'y sango ti balay. Isupay pangalaan mat iti gastusan mi para iti inaldaw kasapulan may. Kan pangalaak matlangan iti inaldaw abalon ni Liam. Mayat sakit di ngagpay sa day ta na panunot yung ananang. Ay talaga amayan. Nang runa kat awan unay istor dito'y. Agla akong tumat kanon ni Presi iti barbecue dito'y sangaw. Sige, Nanang. Mangipawitak to nga rod iti aramatin nyo nga agpatakder iti istor. Sumarunon ton ti pagpuunan nyo. Apay ngay akas dumatan ti marikriknak. Kasla ka na yun ngagkakapsot. Kan aggagatalt intero abagit. Kasano akpay itan ang makatrabaho no kastoy. Agsaki itak matan. Kunak no allergy lang. Ang amdi na mat ikan kano dagiti agas sa atong tumarak. Kasla kumarkaro pa'y kit din. Imado dagiti agtubtubo akas labutlig iti gurong ko. Ay, anya ang ingatan dagito Diyos ko, tarabayan na kadi. Pagimbagam dagito'y amarikrik-nak. Di na kumabaybayan, Apo. Me and my wife decided to send you home in the Philippines. Sir, Don't worry.
If you're already okay, just send us message so that we can take you back here to work again with us. Okay. Okay, sir. We will give you money. You will use it for your medication in the Philippines. Thank you so much, sir. Thank you very much. No. Don't cry, Loida. Don't cry. I'm just happy, sir. Thank you for helping me. Oh, no problem, ma'am. It's because you are good. You are good to us, husband and wife. You are hardworking. Thank you again, sir. Thank you very much. Yeah, it's okay. We will wait my wife to go home and we will take you to the airport later. Ne, apay ngay akas laki mo tong kamatanan ako. Ha? Kuha, mami. May kawak lang siguro iti puyat. Di ka nga minunay agpuy-puyat, ah. Kasano adyak agpuyat kat isumat ti oras ti panagtrabaho, mami. Anya, kayat mo asawan. Agtrab-trabaho ka itirabi, Liam. Wan, mami. Kurang ngamin itid dalola abalon ko. Saan nga umda sa pare ti gastusak ni Naldown? Iso ang nag-working student ako na. Anya, kasano ko maakurang? Kat no sobra-sobra pa nga rod ti itid kong allowance mo. Amoklatan na sobra, mami. Ang jaklatan nagtagtagari. Sang kay baga ngamin ni Lola akurang kanot ipawpawit mo. Anya, Amok mo tamarigrigatan kang agtagtrabaho ijay. Iso jaklatan yung bagbaga. Amangan ngamin ibagada pa yung agpulpulong kada kayo. unay matan. Kastagayam ti pampamay andakan ka, anak ko. Sa dino nga ayan ti inlutok ama si daitay. Ado day kaya? Awan mat dito'y lamisaan. Kat no kinalubak mat itay dito'y. Awan mat lang ang itiref. Ni, apay, naibos nga tayo. Anya ka dito sapsapulin niyo, mami. Ah, ay ikwa anak ko. Tay man inlutok ama si daitay. Mga anak ko maangam awan matan. Ay na, di kan mas daw, mami. Ha? Apay, di yo ammo ang misteryoso da ti abalay. Anya ti kayat mo asawan, Liam. Adda imot ni Lola, mami. Idulin na amin na masida. Grocery, kan daduma pa'y. Anya? Kunam no na ibusan. Ngam saan? Tay duldulin na iti kwartuda kan lolo. Diyak amo nga dagayam kastang ugali ni nanang. Iso ngagpaimbag kayan, mami. Tagawid tayo na di balay. Narigat yung makipagnaag dito eh. Damot balay tayo, di agawid tayo ni Jai. Nanang, agawid kami pala ang kiniliam ijay balay mi. Tapno at damot agyan ijay. Ijay kami pala ang kabayatan ti panagpaagas ko. Ay katadakan ka day taaloy da. Awa ba magiparparet. Agawid kayo tadama nga agpay subalay yaw. Wananang, kat amangan numabalin asublata kon ti istor. Iti kasta, adamot pangalaan mi nga agina iti kanin mi. Wano saan, bingayan tayo lang ang tikita na. Tapno masubot ko mat tinagpuunak. Awan tinagbanugam ditoy. Agyaman ka paikit di atapalpalamutan kayo nga agina. Ita, adapay laang turad mo nga agsinger. Nanang, Nalawag mo't siguro tinangag mo, Loida. Awan nagbanugam dita nga istor. Siyak tinang padakkel iti dayta. Siyak tinang itrabahaw. Siyak tinangas asikasaw. Isu nga awan nga rod karbengam amang bingay iti kita na. Naawatam. Ale, pumanaw kayon dito'y abalay. Pumanaw kayon! Panaw! Alaan nyo amin akagawa nyo. Kat saan kayo nagpakpakita, pay! saan kumamot akas na, presi ading ko? Makisarsarita akmat kada kayo itinasaya at Maapay ngay akas to'y matandara aramidan nyo. Ay na, awanan ti adupay asa umanang Loida. Basta pumanaw kayon.
Nagalas ti ugali manay kamkamang. Pinagnaed kan pinalamot da kayo dito'y balay. Ngam si kapay ti adaganas ng agsingir. Awan utang mo anay baganakam. Anya, tasyak paikit din ti awan utang na anay bag-anakam. Kat talaga, mat. Iso, pumanaw kayon. Pumanaw kayon. Kat saan kayon nga pakpakita pa'y. Da kayo ti awan utang na anay bag-anakam. Gaputa pagliba kanyo dagiti intultulong ko kada kayo. Kabayatan ti kaadak ijay balasil taang. Neta, sumungbat ka pa'y laan. Anay ko di nakipungit, Presti! Ibotonak! Day tatirumbangkan ka. Anay ko! Anay! Ito lang, Tipisi! Ipatam ni Mami! May saka matliam. Awan utang mo anay bag-anakam. Iminaka. Di mo kabilan ti anak ko! Huston, Mami! Huston! Di mo balasan ni Tipresi. Agkalma ka kuma. Pangasin, Mami! Huston na ita panagsangsangit yo, Mami. Amang ano niya pwede mapasama ka na kayo. Liyam anak ko. Mami, No, dapay siguro day di amam. Nalabit asan akastoy ti mapaspasamak ka datay ta. Mami, Diya ka mo akas jay gayam ti kalas ti ugali dagiti na kay kamanga. ala. Husto daytan, Mami. Sa nabala ito nakapanaw tamo ti Jayon. Pasensya kan taimbati ka kadakwada anak ko. Diya ka mo akas to unay gayaman arigrigat mo iti danada. Awan basel mo, Mami. Isudat yan ti bidot. Ang sa nabali, nalpasan na dyan. Tinapatay, nakapanaw ta ni dyan. Kat saan ta na mapadasan ti kinaulpit da lola kan Antipresi. Wan anak ko. Ola, agrubat ka nga rutan, Mami. Di mat ita ti follow-up check-up mo. Kuyugan kan amapan iti doktor mo. Hello? Sino da ito eh? Hello, Manang Loida. Pangaasim ka di ata tulungan da kami. Ha? Presi? Siyak nga rod, Manang. Naatake ni Nanang kat intaray mi dito yung ospital. Sigun ka dagiti doktor. 50-50 ka no ti tsansa na makalasat. Ha? Pangaasim ta tulungan da kami. Kuhan. Amuyo mat amadama nga agpapaagasak gapo iti sakit ko. Pasensya kayon, ngam awan maitid ko. Imot! Talagang awan utang mo na imbaganagam. Nagalas ti ugalim, Loida. Awan sirsirbi man nag-abroad. Presi? Adala ang dakas ang mapasamak ka ni Nanang. Sikat ipabasulag. Imot ka! Imot! Ha? Ay, hello? Hello? Awan ka nun ni Lola, Mami. Natayin. Wan nga ro anak ko. Kaya't ko amapan kitaan. Ang amangan agis kandalumanan ni Antipresi. Nakababayin ka rin iti tao. Wan nga ro Sapay pinangtaan naksakbay anatay ni Nanang. Ala, bayan yun, Mami. Di yun panunutan ba ita? May stress kayo lang. Nasukit din ti pampanunutan nyo. Agpaimbag kayo kit di. Iti kasta, agsubli ti sigod ti pigsakan pamagiyo. Wan anak ko. Katagyan manak. Gaputa ka na yun ti kaadam iti sibay ko. Awanan yaman na, Mami. Asino paingay ko matag tinulong no saan adata adwa. Ay ayatan kan ipatpatag kayo unay-unay, Mami. Dayta kumati ka na yun alaglagi pa nyo. Kasta kaulpit dagiti na ikamangak Miss F. Nagbalinda agam road ken rupat kwarta. Inimutan da kami nga agina. Isuda tinagnumar iti amin a donasyon ken kwarta idinatay ti asawak. Didak pulos in bibiyang. Isuda amin tinagdisdesisyon. Kalpasan ti sumagmamano abulan a panagpaagas ko, kaasi ti Diyos,
Nagimbagak itilikudan ti sospetsak a nagamudanak. Pinmigsaak ket nagsubli iti sigod ti pammagik. Isu a nagsubli ak manen ditoy Hong Kong. Ket ita umadanin ti panagturpos ti anak ko iti kurso na a criminology. Ket no adaase ni Apo Diyos agawid ak manen dita Pilipinas inton umay a Marso. Aging galaangan ditoy Miss F. Ket pagyamanak unay ti anus mo anang ibasa ken nangiyornos para iti pan nakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Loida. Ken ka pagayam, Loida. Kasakitan na pagdang iti biyag ti maysa nga OFW, ti pumanaw a kompleto ti pamilya, ngem agawid dan akurang. Nasaan man, ngem masapul nga aklonen tayo ti amin. Nalabit nga ada na pinpintas a plano ti Diyos iti daydi asawam ken kada kayo nga inbati na. No may papanmet iti katugangam a babae, pakawanemon pagayam ko. Nang runa kat awan metten ditoy abiyag. Nalabit a sinubli ti Diyos ti bulod na abiyag tapno agpullo metten kadag iti dakes nga aramid na. Pakawanam metten ti ipag mo pagayam ko. Sika ti inauna, isu asika nga rod ti makaawat. Kablaawan ka, gaputa uray kasano arigat tinagdalanam, kinabaalam asinarangat amin dagita. Ket ita, umadanin ti panangapit mo kadag iti rigat ken sakripisyom di tabalasiw taaw. Daytoy ket ti dandanin panagturpos ti kakaisuna nga anak mo. Maminsan pa'y idanon kumanon ti panangkablaaw kukin ka ken iti anak mo. Alakastan pagayam Loida, ket pagyamanak unay ti ingka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.